ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki arngut ki nongsong sinong jonggari Kenya, kata u Elkana kip coach Rono, bat u Richard Kiprop. Kilalong kilado ha kajingya marathon jongka second Sora International Half Marathon 2023, hagaliang jongki shenrang haga kerdan kaba khat prasnem sejrong, ki balapoi haga kerdan kaba nengkong, bat ka kerdan kaba ar. U Niraj Kumar Moria ulapoi haga kerdan kaba lai. Kat ba hagaliang jongki kentei, kinong job ki balapoi haga kerdan kaba nengkong bat baar kilong, Karinu Singh bat ke Tasmin Singh. Ka Agnes Mueni Mutwa na Kenya kalapoi haga kerdan ka balai. Yagani ka jing maretong balapelong da ka Meghalaya State Olympic Association haga laipau tarik unailur arajar arpulai haga sinong sora ka balong ka way na ki jaka jingok kai pertai bapaunam hagari lakawe lama da u Commissioner and Secretary Jongkatanat Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jilla u Dr. Vijay Kumar rengkat ka jingdon lang jongka Director ka Kong Isawanda lalu u President jongka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Karshieng bat kiwei ki officer Sorkar. Lasam ya ki khusnam sya kinong job da u Menteri Ketanat Sports and Youth Affairs uba Shakliar Warjri uba lalong kumukongsan rengkat ka jingdon lang jongki MLA ka Sora bat ka Shela kata uba Gavin Meliam bat uba Balajit Senrem. Haga Open Meghalayan 21K Run jongki ba khat prasnem syaneng. Hagaliang kisinrang, kinong job kilong u Walber Star Ramsey u balapoi haga kerdan banengkong. U Empius Nongrum ulapoi haga kerdan ka baar bat u Monas Bongrung ulapoi haga kerdan ka balai. Hagaliang jongki kintei, ka dari sisya Yangju kalapoi haga kerdan ka banengkong, ka Pernai Kendait kalapoi haga kerdan ka baar, bat ka Iban Riakor Lengkoi kalapoi haga kerdan ka balai. Haga jingi ko mare kapa 10K haga liang jongki sinrang u Daniel Lingdo walang ulapoi haga kerdan ka banengkong bat u Sain Kupar Jerwa ulapoi haga kerdan ka baar kat bahaga liang jongki kentei ka Glorify Kurba kalapoi haga kerdan ka banengkong bat ka Innocencia Tempuñ kalapoi haga kerdan ka baar. Haga jing mare thong kapa 10K na ka benta kinong mare kiba saupusan snem hadu sanpusan snem haga liang jongki sinrang u Samir Koila ulapoi haga kerdan ka banengkong kat ba uba Senshar Lini Sosyang ulapoi haga kerdan ka baar, bat haga liang jongki gentei, kakong Smarless Marwen kalapoi haga kerdan ka banengkong, kat ba kakong Snoral Nkoi kalapoi haga kerdan ka baar. Haba pai pat siya kinong ya maretong kibala kenjo ya karta kabala sanpusan snem siya jrong, kibaya simenta haga jing mare kaba 10K haga liang jongki sinrang, uba Swanding Maulong ula job ya ka kerdan ka banengkong, u Charan Singh haga kerdan ka baar, bat u Paris Chandranath haga kerdan ka balai. Haga liang jongki gentei, kakong Kumoy Walang kalapoi haga kerdan ka banengkong, kakong Snora Rani kalapoi haga kerdan ka baar, bat kakong Melina Nonglang kalapoi haga kerdan ka balai. 3, 2, 1.
youth category of the 21K run. And the first prize to Elkanah Rono. Neeraj Kumar Moria, the third position from India. A big round of applause, ladies and gentlemen. Richard Kiprop is from Kenya. And Elkanah Rono is also from Kenya. They've come all the way to our state of Meghalaya to compete in the second Sora International Half Marathon 2023. Lilian Ruto is from Kenya. Susan Cheddar, the second position. Winner gets a prize money worth 70,000 rupees. And the first position goes to Renu Singh of India, winning a prize money worth 1 lakh rupees. Ladies and gentlemen, a big round of applause for these athletes. He gets to take home a prize money worth 30,000 rupees. And the winner of the Meghalaya Men Open 21K run is Walter Ramsey, who gets to take home a cash prize money worth 50,000 rupees. Gets to take home an amount of 10,000 rupees. The second prize winner gets to take home an amount of 20,000 rupees, and the winner gets to take home an amount of 30,000 rupees. And the winner, ladies and gentlemen, is Daniel Lindo Wara. Menta akan tinggal terai nomor haka first seorang international marathon ngawan. Haka tu kapur ngakat kung timing certificate ngapendap sikenta 10 minit. Kini menta ngak improve kendian umur sikenta 10 minit. Dia ngas ngutu ba with age dia ngalak improve higanya kata. Dia tangkat tay ngak bendong. Kado kesenam. Menta kesenam yang asan pau. Hoi. Kemudian hakim kesenam kita atau kita terang menyusun menta susu apa? Oh ngan simbaj. Kani kadi ka passion juga. Beside kajingruai, beside singing, kani kadi ka passion juga bangan mare. Dimar kani kadi ka scene ku anrio bangal asim menta. Ngalak asim menta kini full marathon ru 10 kilometer la laisen. Kani ka 10 kilometer la laisen. Tang mulalong anrio sen. 10 kilometer gila buan ba. Dengan sutanat di kani ka rukum organize kani ka 21K menta. Kani ka Sora International Marathon. Nomor belai ki khambun ki participants. Mencam senam ki duna ba. Iduna bagi participants. Mentah patelong kini ki kena internet te bagi lawan ban simenta. Nomor ki kena jongi piso tu mentah lain ki online games ki ka physical activity kala duna te. Ye wei bagi pelong kum kini nei. Bah pala di kini kena. Makin yo indulge leji kum kini ki jait activity bagan long kinong physically fit. Dengan skutanat cibun mentah ki don keti ka don sakani ka kategori wise ka don. Saupusan hadu sanpusan sinem. Nanta ka don ka 55 above. Tiga mut kila ayo bentalang kan bro. Tinggal apa ngaklem participate dah katuka kategori ngaku awan mari 21K. Nomor mengastunat ban run for fun. Yang run for fun 5K, for me run for fun is 21K. Siu tenat ni siu komen namar bu kila bun pen ajong imla bentani konsam labat nam tani ki kanarit bat ye ciki long mi ki bertemen rongi la ye yo bentat ni siu tenat ni siu komen ne ke ji pen ya la kemen ni ke jong pen marathon la
ka Sinong Singi Meleng distrik Makulwat bat ka kerta jonga nyoposan slem bat kikun gikti ngaladon kat arngut kikun bat sanpo arngut kikun siu aku punya dia berkena ke bisa picok lah ni pendon kam lah mana biji kena bisa bisa ngelai pendon kam ke jong thodawai kon ngelai jong kam jong bubuan bu kon bu stom ta ngapendon kam ke jong lek jong bam jong di buat bon ke jong pendon kam bu ki kam chung ti buan hu adin yo ni seorang dengan ke jong di usaha ha Bombay bah Delhi la khasan tarik ngade bundi kon bian mang di ai mersim lem tani kon samla kenapa ni kon samla ginang kiu habrang buatlah kidang sedang long budang bersiang metar undai kisah long kiba kum kiklur jongka negeri India jeng